Ćao, ja sam Duša i ne pijem kafu, a vi gledate Fantastični dnevnik, mesečni serijal vesti iz sveta fantastike sa ovih prostora i šire. Pre nego što počnemo, želeo bih da postavim neka očekivanja. Ovo će pre svega biti izveštaj o dešavanjima i najavama sakupljenih prethodnog meseca, tako da tokom snimanja i montiranja ovih profesionalnih i super cool videa može da se desi da se pojave neke velike vesti, a one će u tom slučaju biti izostavljene. Druga stvar, ovi videi su ipak plod mog subjektivnog viđenja najvažnijih vesti. Tako da, ako smatrate da postoje još neke bitne vesti koje nisu pokrivene u ovom videu, slobodno pišite u komentarima. Sada kada smo prošli kroz ovaj administrativni deo dnevnika, da pređemo na ono zbog čega smo svi tu, počevši od vesti meseca. Već oko godinu dana se šuška o ovome, mesecima su fanovi sumanuto tragali za informacijama, a jedna osoba je za sve to vreme mudro ćutala. Marko Vojnović, urednik Čarobne knjige, konačno je odlučio da samo ovo ostavi ovde. U pitanju je čuvena ilustracija Michaela Vellana iz 1977. godine na kojoj se nalazi omiljeni albino junak tvrdokornih fantastičara. Ne ovaj lik, Elric od Melanie Bonea. Naravno, nakon ovoga je postalo više nego jasno da će se Čarobna knjiga upustiti u izdavanje sage o Elricu Michaela Moorcocka. Opa! Fantastičari, nezasiti kakvi jesu, postavljali su brojna pitanja, a Vojnović je otkrio par pojedinosti. Nešto reizdajemo, a nešto i objavljujemo po prvi put. Ne možemo sa sigurnošću znati na šta je tačno ovde mislio, ali ako bih mogao da biram, to bi onda bilo izdavanje kompletne napisane sage, sa sve romanima, novelama i pričama. Kod nas je, ako se ne varam, Elric posljednji put izda 2004. godine i to samo nekoliko prvih romana. Svakako je ohrabrujuće čuti da će se sve prevoditi iz početka, jer Elric i nije baš dobio ljubav koju zaslužuje u svojim prethodnim izdanjima. Takođe, nije još poznat datum objavljivanja. Po Vojnovićevim rečima, tek su završeni pregovori i potpisan je ugovor. Svakako, svaka čast na proaktivnoj komunikaciji izdavača. Lično verujem da će pokidati. Idemo dalje. Meeple, koji je skoro ušao na velika vrata literarnog i stripskog izdavaštva, najavio je drugi po redu Sandersonov projekat pod nazivom Priručnik čuvarnog čarobnjaka kako preživeti srednjovekovnu Englesku. Meeple je potvrdio da ovaj roman neće biti deo Sandersonovog osmera, za razliku od ostala 3 projekta, ali mu se svakako radujem, pogotovo što se Meeple pokazao kao izvrstan izdavač koji vodi računa o detaljima, naročito onim vizualnim. Zanimljivo je što će ovaj roman biti naučno-fantastičnog žanra, za razliku od dosadašnje epske fantastike kojom nas Sanderson redovno obasipa, ako izuzmemo recimo njegov sitovrs serijal Young Adult naučne fantastike. Nego zanima me jedna stvar, koliko vas je čulo ili ikada koristilo pridev čuvaran? Znate li šta znači? Pišite mi u komentaru, zanima me vaše iskustvo. Znaću ako budete googlali. Naravno da sam zaboravio najvažniju stvar, a to je da će drugi tajni projekat biti izdat 11. aprila. Sledeće vesti. Za one koji ne znaju, Darkwood je u februaru pokrenuo globalnu Kickstarter kampanju kojom prikuplja sredstva za proizvodnju i prodaju specijalne edicije Tarzana, koji je izlazio na prostoru bivše Jugoslavije tokom 80. godina u izdanju Market Printa. Od februara do danas skupili su impresivnih 30.000 evra, sa kojima sada mogu da kupe pola toaleta bez WC šolje u prigradskom beogradskom naselju, ali svakako impresivna suma. U zavisnosti od iznosa koji priložite, bit ćete u mogućnosti da se pretplatite na luksuzne izdanja različitih formata, dodatni sadržaj u vidu postera, printova, bookmarkera, a za najtvrdokornije fanove Darkwood je spremio specijalan poklon, originalnu verziju stripoteke iz 1983. godine u kojoj je objavljen prvi U Tarzan. Mnogo mi je drago, iako to možda ne pokazujem, što je jedan domaći izdavački projekat doživeo veliki uspeh. Nadam se da će se nakon ovoga i ostali izdavači osmeliti da uđu u crowdfunding vode, a naročito domaće crowdfunding vode. Ako ste zainteresovani da podržite ovaj projekat, link se nalazi u opisu. Dalje. Kad smo već kod stripa, domaći stripofili mogu da požele dobrodošlicu novom igraču.
žiri izdavaštvu koji je najavio ni manje ni više nego Gejmanovu Smaragdnu nit, ili Gejmanovu, u zavisnosti od raspoloženja prevodioca. U pitanju je adaptacija Gejmanove kratke priče koju on samo opisuje kao fan fikciju Lovecrafta i Sherlocka Holmesa. Žir se do sada pokazao kao jako kreativna i eksperimentalna izdavačka kuća i uvek me obraduju svojim novim idejama. Moja sebična želja bi možda bila da se polako usmere kao određenom mediju, formatu ili žanru, ali sve dok su iole konzistentni i strastveni kao i do sada, ja ću biti zadovoljan. A ne želite da me naljutite. Idemo dalje. U okviru 5. festivala fantastike u Nišu, koji će se održati od 12. do 14. maja, najavljeni su specijalni gosti Peter Brett, Adrian Čajkovski i Bob Živković. Da vas ja ne bih davio informacijama, sledi sve što znamo, sudeći po zvaničnoj Facebook stranici organizatora. Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo deo programa ovogodišnjeg festivala fantastike Vračevi i Mačevi 2023. Specijalni gosti festivala su Peter V. Brett iz Amerike, jedan od najpopularnijih pisaca srpske fantastike na svetu, autor serijala Demonski ciklus, zatim Adrian Čajkovski, engleski pisac poznat po knjizi Deca vremena, dobitnik svetske nagrade Arthur Clarke i legendarni ilustrator Dobrosav Bob Živković, čija će izložba Fantastični Bob biti otvorena nakon dodele festivalskih nagrada 12. maja. Idemo Niš. I to je otprilike to. Koliko je meni poznato, organizacija se ne oglašava povodom dodatnih informacija niti odgovara na poruke. Nadamo se da ćemo uskoro saznati više detalja o kompletnom programu, satnicama i tačnim datumima kada će autori gostovati. Da stvar bude malo slađa, Laguna je najavila novi roman Petera Bretta pod nazivom Pustinski princ. To će u suštini biti nastavak demonskog ciklusa i najavili su ga baš za maj. Tako da spremite se za posvete. S druge strane, ne postoje nikakve naznake da će se Laguna latiti izdavanja trećeg romana serijala Deca vremena Adriana Čajkovskog, ali znate šta su najavili? Novi Laku noć pumpa. To je to za ovaj mesec. Kako vam se čine vesti i ovi generalni mesečni format? Da li želite da nastavim? Pišite u komentarima. Vi ste gledali Fantastični dnevnik i ostanite uz Kafu bez spoilera. Ć! Hoće pre svega, svige.